clear tu te chi bai ule kan chanalin lo clear thina wangin in chunga lom thu kan soye Israel le UAE ram in rem na wangin Donald Trump bo ruak hi athat pha angem Biden an Trump chu boina tire thiam lova apu ti te city lalrin omaziak be chanin US bo ruak le tunlai khovel hi clear ho le phot teng u US chu COVID-19 le kothera boina siam tu President Donald Trump an left wing mi pui boina siam tu te ati mai te chuan khopui khrang kothera lungoi lo na nein kong anzoa police tenen anin beya dor rok le mi suam le motor hal dur athleng cham chi tamaya hetianga tual chung in dona chu mai hlo thon om khopa an boi view la hian Trump admin chuan Middle East lama remna le mon na kong zongin Trump khon bol upa te ro mongvom ba ang sekin an lo boi ve hle thungani okas ni som pathum khan Israel le Arab ram pakhat United Arab Emirates te chuan in remna an siam ta a hi kum som ni chunga Arab ram le Israel ram te in rem le na masaberani he in remna hian UAE chuan Israel chu ram naisona pomin embassy te po Israel rama ahonganga ram khat an ni ve angin anin pom tonang engkim an thok ho zui ve to ang ti ani he thil hian Palestinian chau nilovin Arab ram then khat le Muslim ram tam tak atilung oi lo hle maya Muslim ram tam tak hian Israel ram chu ram nation anga pom an du ho lo maya Pakistan Prime Minister Imran Khan phei kha chuan kan thian tha Palestinian hote obbe an ni chung chuan Israel ram nen in zom na le an ram pom pui na hi kan nei thei ngai lowang ati mia mai kha nia Arab Muslim zinga Egypt le Jordan ram te chuan US malak na awanga Israel ram lo piang kha an lo pom pui ve to a Organization of Islamic Countries IOC ram somnga pasari zinga Israel pom du lo hi an latam hleni UAE ram hi aram za asomriat chu thale ram ro ania oil an nga em ve thunga oil li pui chunga an om ani ber mai chuti line a bar thilero ramdanga tangin an cholut de vek thunga hetianga pathian nam thlan Israel tenena anlo in pom ton ta ka chuan jutapa thuak fin na le thiam na mangin agriculture technology lama na satakin ma an son pha zual don ani UAE ram nilo Middle Eastern ram Gulf state anti mai Oman te Bahrain te baka Africa khomol puya Muslim ram Morocco le Sudan ram point Israel ram hi an pom don nai ni in an soya an lo pomani chuan Trump admin chu foreign policy a che tha thokhat hle ti na niang US chuan Arab Muslim ram te le Israel ram chu in pom ton se ti in America president linga piang te foreign policy poimo pakhat ani thina Israel pom turam an lo tam chho khan Middle East ramarem na le mon na ata na poimo in atangkai em don ani okas ni somthum pakhat ni khan Israel thona El Al flight LY971 chuan UAE ram chu Saudi Arabia ram chung boruwa ka tangin atum thuta Abu Dhabi International Airport atumin Israel le UAE le US flag antarani chu mai ni lova pilot omna chung zona English Arabic le Arab tongin in remna ti anziak kul maya anwaya Iraq rama Palestinian ho chen na ti bauta Kiryat Gat ti anziak bok he Israel thona hian Donald Trump thuak bur pakhat Judakul Muk le pachal amak pa rangkachak White House advisor Jared Kushner le US National Security Advisor Robert O'Brien te baka Israel National Security Advisor Meir Ben Sabat te an chuangani Sunday ni khan Israel chuan an thlo na chu Saudi Arabia ram chunga thlo phalna an dil angin phalsak an ni a Saudi Arabia hian tun ma chuan an ram chunga Israel thlo na reng thlo an phalsak ngai lo ani UAE hian ni chamin in rem na thu thlung zia feldan tur chu UAE ram hruai tu tenen an soi felanga chu in rem na chu September thla Washington US President Donald Trump Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le UAE lal Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ten
nem nge nan ziak vele don ani chu tianga ruwa manna anti thei chuan November ni thuma US presidential electiona Donald Trump mel chu atimoi zual hle turanga yania electiona po ache that pha an ring hle ni Jared Kushner chuan he thil hian Middle East ra bithar siamin Middle East pia lamram thlengin remna le muanna asiam pha kan be se ni atiani Robert O'Brien chuan Arab ram then khat point UAE thil ti hi thlopin an zui thuayang alo ti ve boka kan soita ram te khian Israel ram chu an pom chho arin om ta hle ni ma se alunga dam kimol lo dewa arpuya lungchia sanghara lunglom ti angmain Palestinian te chuan UAE le Israel in rem na tur hian thin nu na min vit ngor ngor lunga dam mol love Arab ram le nam phat san na chawani an lo ti ve thonga hana asroi PLO huai tu poimo tak ni thin chuan election Trump chakna tur malak na mayani Kushner le atim te hian in rem na tak tak an du lo Palestinian teril runat na le torna an haiderani ti in UAE le Israel ram in rem na thuthlung zia tur chu asoi selani in rem na hi zia fel ni to ma se amor zial fel na tur chu US ram ni ten an nei le donani Hamas hel hruai tu Hasem Gasem chuan UAE ten Zionist sarkar an pom tamai hi Emirate mi puiten an hret hiam lova an pom lova Zionist tetlon na le ham that na tur chuwania helai biela boina ti chuak mai tu tur chawani ti in adem thua chak chuakani UAE lam chuan Israel ten West Bank mona Jordan Valley phai rom phar duai maya ram the an tum thule Palestinian hauteram chu antum chu thul tura an ngaya mase Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UAE nen in rem na wangin kan thil tum thul a omlova ti khotlai ri mai chawani atia he thil hian boruak thalo zok asiam pha angem ti ero hunin alati fiang chu ba ka UAE hian US nena tunai 5th generation fighter F-35 chu leya phut tlat maya hei Israel chuan adu lo ve khop maya Israel hian US zara Middle East na chuan Indonaral thuam lama sang filor lak ni renga dua a then omram Muslim nena ral thuam thachung chuang khal chu anram le namta na himlo ti in adu lo tup mai ni US official tero chuan tharuk nuwa F-35 khal chung chang siam fela thutluk na siamani ang antiani Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh chuan UAE le Israel in rem na chuan min tina tak zeta Arab Israeli te inkara buaina ti chuak tu tur mai ani Arab din mundik lovada na mai le dan bo chiat na ni atia he UAE le Israel in rem na hian Palestinian hauten zalen na an lo suala an be se na konga an din mun ati phetang ti an hlau ngoi mai ni Muslim ram tam takin Palestinian haute omdan tur siam fel ma Israel ram pom chu an du lo hle maya heti la hian Gaza Strip lama Hamas helte chuan mi puite fui porin Israel ram chunga rocket lung sairokher le khachai le balloon mangin anwati boi thina ram ria in ka na le in tha na om ziu zevin okas ni rukatang khan Gaza lam boruak hi ahim lo zuala Israel Defense Force ten bei pui chu anor tom deuh tok andu awangin ram ria teng te chopin anin ral ring hle rengani masi Hamas le Israel in dolo nan UAE lamte ban pharin Palestinian ril tram chonghei mai lo nan le anin khwalte lemna man tur US dollar makta doi som thum pek antumani Hamas hote wangin Egypt le Israel chuan ram rian khar pha fowani ole khir tu ten in lo ngai chang zelanga keini pon thei ang tok tokin tunlai boruak le US che velte ran update zel kan tum don nia kan channel in lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye